ba AfriForum le Marula Media ba ile kgorong ya tsheko morago ga gore kgoro ya thuto ya motheo e goeletse gore dipoelo tsa matriki di tla fiwa fela baithuti ka nama go šireletša bosephiri wa bona go ya ka molawana wa tšhireletšo ya tshedimošo ya sebele popia o thomileng go šoma ka Julae ngwagola. Ba dira kgopelo bona ba re dikgatlhegelo tša setšhaba le tokelo ya go fitlhelela tshedimošo mahala di bohlokwa go feta bosephiri wa motho. By having this information publicly available, it cannot be hidden which schools are dysfunctional, so interventions are then possible. So this is much broader than simply just announcing results for people to know. The more platforms it's available on, the better it is. Different matrics use different platforms for the information. People read different platforms. And I think the more platforms publish information like this, the safer it is. Kgoro e dumellana le bona. The ministry is presently, so to speak, sitting on an enormous amount of data, which I submit should be made available in the public interest so that interest groups can analyze the data and interpret the data. Ba kgoro ya thuto ya motheo le lekala la taolo ya tshedimošo ga ba ganetša kgopelo ye e dirilego ke AfriForum le Marula Media ebile ba amogela sepheto sa kgoro. We are relieved that the court has clarified for us and we know how it will impact on the things that we do. That's why, as a department, we didn't change anything. We were always ready to make the data available to whoever needed it. Ditlhatlhobo tša matriki ngwagola di ngwadilwe ke baithuti ba palo e dira go rekoto.